Comunidade de aldeia Ahunsuku Becora Husu Governo atau tau permanente escavador ida onde normaliza mota benhira udambot. Habitante Armando da Costa Hatete durante ne companhia balo nebe mag governo contrata atu halo barazing mai be barazing ne i hedet parte mota bidau no caminha no aldeia Ahun companhia Sidau Kadia tambane banhira to tempo udan mota ia are refere sempre foi ameaça ba comunidade ne helafatin ho situação ne Armando da Costa husu governo li husi obras públicas atu tau escapator permanente ida ia are refere no ne normaliza mota ia tempo udan ho de labele foi ameaça ba comunidade ni helafatin. Sinti sekali ke proyek itu tama buat situ tender kasa nebe sekelur bala ibu tidak tama makin ini pas suruh netik hadiah netik dalan per ami beli libale mai per hori hin tempo kan tama agoran kan buat tuh liu tender kali nebe setender sekelur bala makin ini orang bisa lais agor kami iya tanah makin cuma amin sudah kum kami suruh tuh timai toiletin ami pernah usten hen ba selai be ini ami mai kami ini yang la sauhung yang kebetulan itu buat sermaya sana ames tenho suba para sebel makina mai para nanti kena para suruh hadiah dalam para beli mandia. Lah karta ami kuliah itu nama serdia harukan mai itu latih proses bela be tang proses governo ni tatena. Darul mai telah bater mos sirla hal kaos. Nebe sololosnya emeda hansa proposta wan ni ting Twitter mating. Agora ini hutu tu mas ide itu ane dep sahabat oleh ini sudah pun. Neba kormai darmo motor isi hansa fai bakas ni tepi suri ni bau tu. Neba ambil lawan aras ka darmo lawan aras ka hakat sekarang asti. Neba mau suba governo sebele tahun itu makin rumah ini para hansa udah mereka normalisasi dalam sana hadiah dalam kan beli main. Tir observação giamen bronzo nebe mak iha daudang ne mota sobona o de fome a sua comunidade ni helafatin bain hira mota tun ho volume bot equipa cobertura giamen